Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri utuma amasaha umugoroba umugisha, kuri utuma amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Nababwiye nti mu gihugu cy'u Burundi turaza kugomya tubakurikiranire amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, kuko rwose ni igihugu kugeza amagingo aya ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ndetse ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ku rwego ruri hejuru. Turaje tugenjiyemo rero gatanu kuri kagenzi kako, ndetse tugende duca mu bice bigiye bitandukanye tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Ibintu byakomeye rero by'umwihariko ahitwa i Bujumbura mu kanya gato gashize, bamwe mu barinda perezida nibwo bamaze guhabwa amabwiriza ndetse bakaba batangiye gukora ibikorwa navuga ko bidasanzwe byo gutangira gukora batambaye uniforme. Sinzi nimba twabibona mu buryo bw'ubutasi, ariko turaje tubyinjiremo mbabwire ikiri kubitera. Turaza kujya gutira ku kibuga cy'indege, bya bikoresho bimaze kuhagera by'umwihariko biri guturuka muri South Africa, n'imbunda zimo zirahagera ndetse n'amasasu. Ni ibikoresho ngo bigomba gufasha ingabo z'u Burundi, imbonerakure ndetse n'igisirikare cyose muri Burundi, mu cy'u Burundi, ku bijyanye no gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke mu bice bigiye bitandukanye, byaba mu bihugu bigiye bitandukanye bahana imbibi, ubwo turavuga imipaka igiye itandukanye, kuko amabwiriza amaze iminsi atangwa n'uwitwa General Prime Niyongabo. Ngira ngo muzi ibyo yavugaga, muzi ibyo yababwiraga, ni ukuba maso ndetse buri umwe wese akaba ijisho rya mugenzi we, kuko batazi isa n'igihe bashobora kwatakirwa. Tugiye kuba rero tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tugiye kuba rwose tuvuga byinshi. Ni ukuvuga ngo rero ibintu ariko kandi nanone byamaze kuba binakomera, ndetse ahitwa za Cibitoki mu kanya gato naho hamaze kumenwa izindi ngabo, ndetse harimo haranazanwa imbonerakure by'umwihariko zikomeje kugenda zituruka mu bice bigiye bitandukanye, zose zije gufata icyitwa amabwiriza. Nabyo turaza kuba tuginjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira by'umwihariko hano Igitega, turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe akomeje kugenda aturuka Igitega. Ibintu bikomeje kuba ibindi ndetse icyitwa ubuyobozi bw'uwitwa General Neva, gahunda nta kuryama nta gusinzira, isaha n'isaha bafite ubwoba yuko igihugu cyabo gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye. Byose tugiye kuba tugenderamo tubiva umuzi n'imuzingo. Turaza kuvuga ku nkuru idasanzwe by'umwihariko ikomeje kugenda igaruka ku mugabo bita Agathon Rwasa. Uyu mugabo mwabantu b'Imana mwe arimo arageragezwa kwicwa na guverinoma y'u Burundi, nabyo turaza kuba tubikomoza impamvu niye bimeze bite. Gusa mugomba kumenya yuko uyu ari umugabo ndetse ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba umwe mu bagabo bahanganye n'ubutegetsi buriho. Abenshi bati ni impamvu yuko ubutegetsi buriho atarimo arabwumva, buyobowe n'uwitwa General Neva. Ubutegetsi buriho iri shyaka rya CNDD-FDD adashaka ko ryongera kugaruka ku butegetsi cyangwa kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi. Ibyo byose bari kugenda bavuga bati biraza kugorana cyane kugira ngo uyu mugabo agire icyo akora by'umwihariko muri rusange. Birumvikana rero tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo by'umwihariko, kuko amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ni menshi cyane. Turaje ubwo tubigarukeho. Muraza no kunyemerera dusimukire mu makuru by'umwihariko akomeje kugenda avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo nyuma yo gufatirwa ibihano kw'abajenerali 3 n'abandi bantu bagira bose hamwe ni 9, hari amakuru menshi akomeje kugenda atangazwa, nabyo turaza kubigarukaho gato. Byose gatanu kuri kagenzi kako turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Nimba utari wakora rero subscribe hano kuri Duniani Kote TV, ndagusabye kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tuze kugenda tugendana neza muri rusange. Birumvikana ubwo mbere yo kugira ngo nanzi kereka mbanze n'isuriza abantu badukurikira bari muri Pauline Munijejuru, abantu bari hano muri Pauline Munanira, abantu bari hano za Kinazi, abantu bari hano za Gitega, abantu bari za Cibitoki, za Kirundo, abantu bari za Bujumbura, abantu bari za Kibira, abantu bari za Ruyigi, abantu bari mu bice bigiye bitandukanye byose by'u Burundi turasuje cyane. Ariko kandi no mu gihugu cy'u Rwanda tuba tubasuhuza cyane. Kigali bameze bate hirya no hino? Abantu bari mu Bugande turababona cyane, abantu bari za Juba turabasuhuza cyane, turababona
abantu bibereye Malawi, South Africa, Tanzania, Kenya turabasuhuje cyane, ariko kandi ku mugani Burayi ntabwo twabibagiriwe, baba bari mu ntara gatandatu diaspora, United Kingdom, baba bari Canada, baba bari Amerika, baba bibereye hano muri Aziya, baba bari hirya no hino, bose turabasuhuje tuyikuye ku mutima. Ububiligi n'Ubufaransa ntitwabibagiwe. Birumvikana rero, ngira ngo reka tubanze duhere ku nkuru idasanzwe. Ni inkuru ngira ngo ikomeje kugenda igarukwaho, ikaba ari inkuru iremereye cyane. Ni ukuvuga ngo, ngira ngo murabizi, tumaze iminsi tubabwira ihangana riri hagati y'umugabo bita Agathon Rwasa ndetse n'uyu mugabo ni uyu Agathon Rwasa ndetse n'uyu mugabo General Neva n'ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi. Uyu mugabo ugenda inshuro nyinshi ugaragaza ko ishyaka riri ku butegetsi ririmo riragenda rifata ibibanza byinshi kugira ngo babone uko bongera kwegukana amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027 ndetse n'amatora y'abadepite ateganyijwe mu mwaka w'2025 n'ubundi uyu mwaka turimo. Birumvikana rero ngo bashaka gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bafate imyanya myinshi mu buryo bwo kugira gute, mu buryo bwo kuba bakafata kimwe nk'icya kangahe, nk'icya kane mu matora ateganyijwe. Ni ukuvuga ngo rero nyuma y'ibi bikorwa byose, murabizi ntabwo ishyaka riri ku butegetsi n'ubundi rya CNDD-FDD n'ubundi abatavuga rimwe naryo ni benshi. Ngira ngo murabizi barimo n'abagabo ba Agathon Rwasa ndetse n'abandi bagabo bagiye batandukanye bakomakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Abangaba rero bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cy'u Burundi kitaguma kuba rwose cyagira gutya kigagomya gifata imyanya ikomeye cyane, by'umwihariko muri guverinoma. Barimo barakora ibishoboka byose rero kugira ngo bagere batya rwose binjiremo indani ibintu bigende neza. Amakuru rero ndimo ndatsira ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi, yemeza ko ibi bintu nyuma y'uko uyu mugabo bita Agathon Rwasa agaragaje neza cyane uburyo arimo arashaka kwinjira ubutegetsi buriho mu kwishaka guhangana nabwo mu matora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Ibyo byose barimo barakora ibishoboka byose mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo babe bamwikiza ndetse n'abandi bagabo bafite abo bahuriye n'uyu mugabo babe babikiza kugira ngo ibintu bigende neza mu gihugu cy'u Burundi. Ikibazo cyakomeje kugenda kibazwa, ese ibintu biraza gushoboka ntibiruze gushoboka? Ni ikibazo kirimo kiragenda kibazwa, kuko urebye ukabareba neza urabona ko iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kimaze igihe ndetse kikaba ari igihugu kirwanwa mu buryo bukomeye cyane. Abarwana nacyo cyangwa se abahangana nacyo abenshi bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi zari dutabara ziriyo. Ni ukuvuga ngo rero iki gihugu gifite abanyapolitike benshi no mu gihugu indani bakirwanya, ndetse banavuga yuko ishyaka riri ku butegetsi zitagomba kongera kuyobora. Nicyo gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane. Ubwo rero abenshi bari kwibaza, ese biraza gushoboka kugira ngo ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD rive ku butegetsi? Abandi bakibaza, se biraza kugenda bite? Gusa ibyo ngibyo ni ukubitegereza tukaza kureba ese biraza kuba bimeze bite. Andi makuru adasanzwe arimo agenda atugeraho ni amakuru nayo arebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko ni amakuru rwose nayo arimo agaragaza ko icyitwa umutekano udasanzwe ahitwa Bujumbura wongeye gukazwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ukaba ari umutekano rero ukomeje gukazwa kugira ngo icyitwa umutekano uze kuboneka, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Ukaba ari umutekano ukomeje gukazwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi kitaba cyakinjirwa, kuko by the way iki ni igihugu cy'u Burundi mpora mbabwira yuko gifite abanzi benshi kandi isaha n'isaha gishobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero rwose bari gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe nimba ibintu byagenda neza. Niyo mpamvu bamwe mu barinda perezida n'ubundi nabo mu masaha y'ijoro bakomeje kugenda bakata umujyi kugira ngo baze kureba neza nimba ibintu biri bugende neza. Andi makuru adasanzwe rero ni ibikoresho byamaze guturuka muri South Africa bikaba mu kanya gato gashize bimaze guparika ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi nabyo ni ibintu mpamya nashidikanya yuko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Birumvikana rero situation yatani, ndetse kandi ibintu bikomeje gukara no gukarata, kuko nimba ibintu birimo biragenda gutya bikagenda gutya muri ubu buryo bishobora kuza guhindura isura. Ni ukuvuga ngo uretse Imana yonyine ishobora kuza kurebera igihugu cy'u Burundi
biraza kuba ikibazo gikomeye kugira ngo igihugu cy'u Burundi kigire umutekano ufatika. Tuve hano rero tunyarukire gato ano za Cibitoke, naho imbonakure nyinshi zirimo zirahisukana n'ubu mu kanya gato gashize, hari ikamyoneti zigera kuri 2 zimaze kuhagera. Aba rero nabona abakomeje kugenda bifashishwa mu buryo bwo kugira ngo igihugu cy'u Burundi gikomeje kigire igisirikare cyagutse, ndetse isa n'isa mu gihe gishobora kuza guhura n'ibibazo akize kubona uburyo cyabyikuramo. Birumvikana yuko rero situation ari hatari, ndetse kandi ibintu bikomeje gukara, ndetse ari nako bifata idini. Moses wanyu nk'ibisanzwe rero hano kuri Duran Code TV, reka tubashimire, murakoze cyane.